Chagwa ken yam che yen dial ner ade ko den data loaj ko che chop ta mo che yen dial chop ta mo gon dial de yenten alan ba ka correction method mo goro bari alaka ke coordin de shoti te ke wain de lat ko ki tan shalo pal ko kut ke tan ngi ke wain ko ge te ke nei ti kan loy dien kan tet ana mo a che jala re di longo en go ro be ben nyot man loda la mo ngoro be nga yen dial yen ni tin tran ga lokod tran ko ko mu gure ala lokod du man guri e dundu ala community e dundan kondial therefore tell right ko bi community bi mislead ke ngi mi jek mi chro de lot tell right ko bi community ngej ko be chienkel ke bot tell right ko bi lare nene identity me ke culture me jeg culture mu go ka jik thandien bi lare jeg ichogwa alamle de la le identical genocide ana mo cha de nugji yo mu ngi na iti dial ko do bari ku dial be go tuk rik diari ku dial be go tuk bagari alaka na mo e chiga dak no te gring bu ko do de ko do alaka gring mu di tuk girana la point ko radu ko jin ngi na ngi human being tandien go doldi tiane tine to run no te gring mu de tuk jen kan ring mu de tuk ko chega badak ramo choro bulon ko boroger ke choro bulon ko borole de ngene na wote rega me ring bu ko tuk mu de ko tuk mu goru solution dun ko rega me ne mu goru jirana no biri alaka men bi tigo ko ko rada jenene ne o dong be moy go poal point ko no be moy go pel mu bu tuk ni ten diala la rik ten di tugu jin no mu la re jeri diala bu ko tugu jen therefore am moy jogu ni jey bi lazy churo du ledeka bu ko be led ko kidu nginti to ci nginti go e cina de mer bet aba ka pal to ngeje dolino ko no mo ajen tuk duor ka gar mi cha ngeje jego no ko ngi mi ci rodo lot be jien run jaram di baram ajen confusion jen woda wono no barara dien be nyo ngi ni ci tamri ne no wan ci lu ku no le karan gor cha theology karan gor ano mo ci chuong kono de deran community deran mislead one any di albati ja juno mo ci ngwade therefore religion e dundu tiga right ko religion men gor bi gor duno mo to bi ngi mi jek mo bana mislead chagwa ci jogran ne no ci ankoro ko ne ale dunne ndi chan jogran ni ci ram reng ci bu ci ankoro ko katen ja gor ka bible maybe ne tan cha gor ka bible ka way ni jikien te konte lat ken ke te wachi jesus ka lat ne de konte waje ke mi dan wa ro waje tinno te specific group to lo da agenda da monuke ce lo no mo bab ni ne kan ideal ne ideal kon tam mu la ci ram reng ci bo ci ko ro ko mu ko la ram reng mu faithful to god adong ñi nga da ton lo ga chantin kamete mu gor lo ko da la ja lo ga tin kana gar mo don goro da ro da gere da let yo mi chebe lingwana ne wa chiram ring bu chen kwaro ko goro bo chen kwaro ko gar mo boro da gere di chebe let ko bo therefore cha la mu wa ro ngurun chen bo chen kwaro ko aja ta ngi ken mo ngena chi kel ram kel ngeda ko je men cha lat je da wo ka bi to ko mi cha interpret ko do mi chi jeng gwade gar mo run ram do din mi do ro dong bo nyo ngi ni wona ne jin tele mu goro bled wi mon gwa me brodu ger ko jin mu yuri ngurun ci bu ci kwaro ko nel eno ci kwaro ko nel ja tin puj bina awtun wala sina butun ba pali yene de ran religion de mula rano ba wucin kwaro ko nel but what I know so far wona ne jin ko goro ne lu ko wada wo bi lo ko mi lo men morgun gur bi ci lo biram be dit ke lu bi lo bi rek lo do ci rek ci balat
That's it, period. A chang chiwa iko te ching kwaro ko the button. Run mo chak ben pun ching kwaro ko ti ko the bain pe mi jira mi ching no. Chiko kan 10 commandment and chak kwen pin, which are natural laws, but ka Bible ala 10 commandment. It's up to you ye need in kur Bible. Len won ne it ala 10 commandment ne bega ka Moses. But to my own belief, ngaji je kan natural laws ko kan community about in jimete kon warma roi ko no wadlo ko di ci ramadon dom lo ko di ran nak kan Bible kan bente ga 10 commandment mititin kada to wati ko kam na roi na rodi ne ko no kula de kam na ke leiten kon ci allo negrodien ke turodien be rewe to ton ga ti ko na cha ba ja ko no ka Bible ka 10 commandment go ka bo ko lo kana. That's the very important thing. Chang chiro ji kieng nyale te ga dabu cha bap tente unre no ma chi program. Gin lu no ko ko ara mi ko do lot everything speak go ji. But the right ko bi community be mislead. Aran bo mete me kam lo do ti ga right ko di do tie. Chena ta mala ra je te me kam lo de ga ngi Christian ga je. For example, the time when Malar, allow ka Bible, ka tam Bible, Chalari Jesus, which you want to Munuko believe go quid or not. Chalar Bogotam Bible, Jesus point across the Gentobromo, go Babanego quid or not. In other ways, Balo, Judas created out of Jesus, with the work going to Banak Belgium, which Jesus going to go to Jesus but betray. Could Jesus point there why Jalar Mon and a Banak, Munuko Banak, quid or not. Kasi Jesus jalara mo bread ma wakano jara man ci alo be betray wa man ci bread ta kam Judas wa jen wo shaitan point Judas. Look, all this did ku contradict Christian ko am pal na te loy na wa ko di che te de to ko ki duere na ka go am bel ke Judas create mu ci ko du jago na ba ne ko e do ban dien ne cha plan ko de ne ba Jesus ba na ka je. Ko it seemed like Judas create ko facilitate ne much decide ko kete process me don and white Christian are happy that which Jesus janne ko kidwere kien chitama de lare ngala ngate go dero Judas create kan ko who is responsible ko which Jesus na enyo gin your sense me gin human being ko dera na longa nak di ro pikoro adu ano ko dera na nak human being de ko de nak ko Jesus wa ko. You can even ask yourself, one ka gat ka yeng waro pointel, which means that it could made ancha Jesus like one ka gat ka yeng waro chaka pot kel wijia. Chiga liu konta malala da tambung ni Jesus chane o kidwer na go jane road lit. In a sense, could point that on long enough. Human being that could long enough. To talk on the amiti you want to learn. Chio ku chale ni ngade but go rob do ngaji ngu but therefore jiram to religion you should have to give an answer bro yalla ko bi answer bitu anta mata na do ne milari je chien muslim chien christian chien hindus chien jewish ke chien ran judaism chelo no chi jiran ko to talk religion ano jin me ngade ko no ngade religion to get there ka to talk go je bi aga da. But you can't get there. But a dog can correction, but didn't take a right copy religion to be war. Do not tell you right copy community be mislead community doing any idea. She do no corrado. And it's a thank you.